Atkum ka jingtip baka asam kalalet don bor pan sna biang ya surok ka batmai ha ka chnong mukro kontu ka bor chnong ya ka bor district West Jantia Hills ban pan senge no ya ka marmar u bahet chnong jong ka darbar chnong mukro u makit lang maskut lokno baka sarkar asam kaliat piting ban kentur sa uput u angka chnong mukro ka bahap Halang Skeng CNRD Block West Jantia Hills District kabasna yang surok thmai naka gentoj salang sa gentoj umla phia umakit lang bula penpau yakne habasim banta ban pensengyau ya kijingnya jongki hakajing yalang General Executive Committee jongka senjuk wahat senong Rijantia Mit Mantru Haka Kandai Tarik Naiwen Uliatu Baya Kane Kasurok Tamai Lasna Dak Sarkar Asam Ne Daka Karbiang Long Otomas Council Kayat Lang Baka Assam Forest Beat House Kabad Dang Hap Uput Usam Jangka Darbar Senang Mukro Bat Ka Assam Kasdang Ban Pasna Ya Kane Kasurok Hakitiyo Pakhadu Jong Ubnai Nailur Jong Une Usnem Ki nong song snong bat ka dorbar snong mukro kilapan pau ka jing persa halor kate jing kentur put dak asam namar ki babun ba ki jaka rep jong ki nong song snong jong ka mukro kinsa kne lut ulaong lakno ru ba ki briu sarkar jong ka asam kilapating bat pandit ya ki nong song snong ki balai rep lei riang bat haman baki nong rep kikit ya ukau ukba khamtam ya keding yap bantang ding kumju masnaying ulong ru baki sa khanglat bat kisa dain kuna haki Assam Forest ki babu them hapo uput usam kasnong mukro halor kine kijingnya boro umakit lang ule yathu baka dorbar snong kala depan pentip mardor saka bor punya district West Jantia Hills kumjo sao CM jongka Jantia Hills Autonomous District Council bala karpat yaki ban pensengya no yaka jingsna yakane ka surok thmai uble sibun yapi